Assalamu alaikum jama wombe siwude Fodea Image Diallo mi beydita do yewtere ko tawata hii sorti Ousmane Gawal on humpital mi beydita kadi yewtere de Tidjal la puissance yewtinde wana de fi defandugo mo fi meden dari meden denonsude ko won feɗɗude kaledi men mais mi yewta réalité o na jingangol Tidjal la puissance itisi ke kanko Gawal Gawal hi système ji makko ɗin no woni yarirde duwana ka ɓiɗɗo gorko yagal nani woni ɓiɗɗo gorko yagal hiɗa fowri non e laamu en tant que hiɗa ka laamu ton hiɗa fowri ɗa mari doole mais ñande laamiɗo ma on wo yani wo haray on fof moɗon o yani si tawi na ɗum kadi si tawi hiɗa servude ɓe ni si tawi si ɓe yittima ɓe heɓay sattede e muɗum ɓe andi si ɓe accima ɗo no wondani ɓe nafa ha o sayi ɗo feƴƴa ɓe gollinte ɗum non ko min nata mo wawi yo wadde mi yii o wi'i kadi présidentiel 2020 ɓe jooɗino ɓe yewti kako 2021 Alaji Sellu o inni kanko ronki few combat o ko waɗi ronki o kanko Ousmane Gawal o inni awa si tawi a ronki e ɓaya prometino men jonnume menen sukaɓe mi jentike ɗum fo joni noon fewndo kanko Gawal nde wonno ka position jama on fo min momi yiɗuno ha yetti Gawal ala bien sûr no Tidjal la puissance yewtere ni tawi ko gorko suusa tawi ko gayuri so yewtimo marno konngol makko on say tawi no wawno wa fello konngol makko on say no wawno wa fello tellement so yewti jama on ko heñeñare waɗi e yii nde ɓe waɗno esprit bawuri tellement himo hoolino himo marno on say courage fewnude Alpha Condé nangunoɓe naadi ɓe ka prison e yii ko ɓe sakkitorno ɗon si tawi Alpha Condé yaltinano o tawteno ɓe si tawi kadi coup d'état waɗi o tawteno kadi waɗuɓe coup d'état on ko ɗum waɗi ɗo joni noon o inni Tidjal la puissance no yennimo o inni ananayi blogueur ɓe hannde ne jooɗi ka réseau sociaux ko ɓe mawtorta ko si ɓe ɓi ananayi woɓe na ɓe waɗi live ɓe ɓi 100 000 vues ma 150 ma ɗum 70 000 vues ɓay tum on fermi média ji ɗin ko jama on humpitotono ɗon on nangi jama on e hoore tooña menen ɓay tum o wawata men nangude min yewtay min holla guinéɓe ɓen min andina ɓe meltankoye bonkoye ɓorugol jama on fof naɓa ɓe e moɗon tawata koye fenade wonno min yewtay jama on gonga ko Tidjal la puissance wi kon si tawi goɗɗo na a honnête ka honnu haray ka malhonnête ɓe défendata jamais waro maɗum mi défendata jamais yimɓe ko tawata an tigiri hiɗa andi na yimɓe nunɗuɓe na falanaɓe leydi mum ndin ɓurtu ko nanataɓe wi'a kala mo jaɓale tawtude men on tigiri ko majjinteɗo ko ɗum nantaɓe wi'a si ɗum ɗum feƴƴi ande an Gawal a yaltuno e sahaji wiiɗa à partir de 24 mois de la transition Mamadi ajoutata ɗo hay ñallal gota ɗum non feƴƴi hiltiti kadi ɗum non fof feƴƴi ɓayi a yaltiɗe balɗe kadi innuɗa an a wonata candidat ko candidat jo ma on ko Mamadi Doumbouya ça c'est clair et net jon noon on yetanoma déjà Mamadi yetanoma yoɓe wooli a membre ɓe CNRD ɓen jama on anda so tawi ko a membre jo CNRD ma so tawi na membre jo CNRD ɓe jaɓali fes donc kaasi ɗum noon o jaɓali woole so tawi ko a membre jo CNRD min noon meɗe fellite à 100% ko a membre du CNRD par ce que Mamadi e yii ko wi kon que ni lui ni aucun membre du CNRD ni aucun membre du CNT ne porterait candidat les élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel e yii noon hande constitution mo ɓe waɗi on ɗo 7 ans si tawi o votama o validete si tawi référendum waɗi
stay o fotrama fi mudu Mamadi yaltay parce que hay ministre administration du territoire auditani Mamadi Doumbouya por o inni kanko Mamadi Doumbouya e wono candidat onon gouvernement on fou o jaɓuɗon koye Mamadi wono candidat Amara Camara yaltino inni alternative on goto ala sina Mamadi yaltali yona gonga Mamadi yaltali inni ko fenade Mori Konde yalti inni candidat jo CNR ko Mamadi ɗum non fof feƴƴi joni noon en fof meɗeyɗen andi ɓayi onon candidat mon ko CNRD Mamadi Doumbouya acce empêche ko lawa présidentiel lu ona ka parti makko ɗon waton empêche parce que ɗon andi déjà son empêche ɗum noon on guera guereteli fof meɗum no wawata marsude a inni ɗo an ko a militant jo IFDG 20 ans avant présidentiel lu dalen meɗe landima ko honde o parti IFDG créa ko gila honde heɓuɗa carte du membre de l'IFDG wodi on 20 ans ɗum feƴi si ala guisel wari ka parti meɗe humpa ɗum yahay aru yewta ɗum noon awa mi andi ɗon mari wonɓe ɗon mari agence ji c'est vrai wonɗi vérifiede ko feƴƴata kon meɗen andi ɗum noon iɗon onon tigli déjà iɗon arde daron komin waɗata kon meɗen yewtude kadi peuple de guinon ɓennon kadi no sutti komin on ɓe ko yewtude wonon potto ko haka gimbal si hewti ka gimbal an tigri ande mais non gawal wattan ila moƴƴa o sahay ɗo ɗa famini hoore ma nini ka ɓiɗɗo gorko ka gorko susaɗa hooli hoore maɗa c'est pas grave régime ji feƴƴuɗi ɗin fo kasori ala ko ala no wolde kasori ala no ko ala ombutude ndu makko wola hande mo maison centrale awa ɓay tun ko nangirɗon ɓen noon ko ɓe sokira ɓen noon ko fi golle bonɗe ɓe sokira wallahi billahi ande ko fermuɗon kon médiaji ɗin an kadi hiɗa andi ka woni saabu Habib Maran Camara nanga iɗon andi Bala Samora en fof siɓɓe mo wondiɓe mon ɓe fof ko gouverneur ko onon woni wadde ɗi leydi men on ƴetti leydi men ndi en otage eɗon wadde kala ko faala ɗon nayo goɗɗo wowlo hande lagine ɗon desidi tun leydi on confisque pouvoir o kala yaltuɗo wowli gonga on nangaymo leydi ko tawata démocrate ala e leydi gonga ala e leydi en yii ko feƴƴino kon ɗo ko giray si yaltino kon wowli fi ko lendi yeƴino kon sengo Conakry nder ton tawi ɗum no wawata haƴude moɗon ɓayi ɗon andi na welo welo dimbinta leydi wona jam dimbinta leydi awa waɗe ko hakkille mum min feeta peuple de Guinée on feeta kala ko heɓɓuɗon meɗen andi si on aafi si on jippini kambo ngun on hawtidiri leydi fi luttuko ko laamu on wawata si on hawtodiri nano e ñaamu yeeso e ɓaawa maayo ngon e océan Atlantique on fi on hawtu wonon ka laamu wawata e kadi mi andinayi on kadi si goɗɗo wona honnête ko malhonnête ɗum c'est clair et net si tawi ɗum noon ko yennore min do mi engage mi tewi passe ko mettuma o afir no yalta ɗo ɓittinana jama on hiɗon haɗi jama on ko foofa ɗon haɗi jama on ko wattane hiila moƴƴa ko waɗa ton ko ari wo feƴƴay à très bientôt ko minata monsieur Tidjala la puissance no wirno a yaltineno vidéo makko goto ko yennuma ma ko yenni Mamadi Doumbouya nin kadi ko on vidéo ɗo mi humpano si on yiyayno addon woni ka commentaire ji ko yennata lanɗo o tiwa lanɗo ma o tiwa ma an gawa mbeɗa humpa yon addana on vidéo min kadi